رادیوی دنگی گل دنگی توی هاواتیا جنابند نوچه رادیو دنگی گل دم باش ایرو 25 تیر ماه 2024 پنجشنبه لبروکسل ساعت 15 لآمده 16 گدار نجام نوچه این داوی پیشکش بکن دم آزادی ریور آبویه 69 خلاتکر نوبل داخواز آزادی ریور آبو کرن دنوچه در ستاندارد دته به برخستن که اف 25 سالن ریور آبو لزیندان ایمرالیته گرتن و اف دمک درجه تجدید کرن. دنوچه دته گوتن 69 کسین خلات جدای نوبل گرتی جسر و کمار دولت ترک طایب اردوغان را نام نویسینه. لگوری نوچه 69 خلات کر نوبل داخواز آزادی ریور آبو دکن و دخوازن دوزا کرد برین آشتیانه بیچاره سر کرن. روزنامه آلمان دیار دکه که دناوان خلات کر نوبل ده الفرید جلینک آ خلات نوبل یا وجه گرتی و جودی ویلیامسا خلات آشتی یا نوبل گرتی جهنه. روزنامه وکیدن به برفرهی تجربه گران آل دجی ریور آبو ببیر دخه و دستشاندکه که او ریور اکی گل کرده به باندوره. در ستاندارد هر و جهدای داخویانیا الفرید جنلیکا آتیکل داری مجاره جی. شینین باجار تربیسی بانگلهر کسی کرن که جبو آزادی فیزیکی یا ریور عبدالله جالان تکوشین مزن بکن. سروك وقتی ملید مزین انسانی که وقت بيجي حياته خو تمام برفي ملطي ده كاركيت كي نشخرت كي ملطه كرت كي الشعب كرت كي نملطي كردي تنيجي عرب شركاس ارمان ازيدي جميع حقوق جميع الشعوب وقت بيجي فدفردا غلطينينا ما دام غلطيننا جما في حمودشت حتى حبسه معنويات حبسه ده ظلمك جميع المكونات انه رابنا سربيخوا وبيجن بانفيصل مي قبولناك جني هر چار پارچه کردستاني جني مي گو ایرو دولت اروپی جیان دکن گرک هر کس ایرو ریبر اپو خودی در کوي گرک هر کس دعوا فکر و فلسفه ریبر اپو بکی گرک هر کس ایرو دعوا آزادیاوی بکی جبرگو دولتا ترک وقتی ریبری مگرد او یگو مقضیه کردی بداوی کر او نزانی بفکر فلسفه دنیای توایی بلا بویا او نزانی وک ثوراتی می گو بدها ثورات رابونه سر قطه سروکی و دها تکن ثورات شیخ سعید و ثوره قاضی محمد وک بهزا ده ثورات رابونه سر خو سروکی و چو ثوره جیته شو بس او نزانی بو سروک اپوی گراوا امرالی کی زانیگه او نزانی بوی که جه پروردی او نزانی بوی که جه فکر و فلسفه گوجن خاصة فكر فلسفي جيان بكي. الحقيقة العزلة المفروضة على القائد هي عزلة تعتبر ما تمس القائد كشخص وحسب بل تمس المجتمع بأسره بجميع مكوناته كرد وعرب وسريان. دولت ترکو پده که پیمان لوزانه لباشور کردستان خستن مریته 101 سال به سر پیمان لوزانه را در باسپون گل کرد لچار پرچه کردستان جبو به دست خستنا مافی نتوایی تکوشینه دکه لپده که دخوازه به هفکاری و نوکریاج دولت ترکا داگرد کره خاکا کردستان زیده تر پارچه بکه و یکو هی جیتونه بکه همو آلیین سیاسیین چار پرچه کردستان جبلی پده که دبن سروری کنگره نتوایی کردستان کنه که ده کمبون و جبو دیتنا ریه که گنجاو جچاره سریه ره تکوشینه دکن پده که به همو هزاخوال دیج کنگره نتوایی کردستان کنه که را دوسته و دخوازه یک ریاضی کردان تنه بکه پده که بوی هفکار دولت ترک و دخوازه تواهی باشیر کردستان داگر بکه دولت ترک جسدی هفته و 6 خاکا دو که داگر کریه و هر روژه دورک جدای خاکا باشور کردستان بمب باران و کیمیه باران دیکه سالا بوری کنه که 10 سالی پیمان لوزانه ده به بشتاریا 600 کسین کردو بیانی به ناو کنفرانس 100 سالی یا لوزانه لسویسر باجار لوزانه کنفرانس اک بیکانی تنه پده که بشتاری کنفرانس نبو و بریا مدیا و روپل خواه نفرمی
به هر آوایی دجبری کنفرانس کر و هول دا گرینگی کنفرانس جولی را که دولت ترک به آرمانجا داگر کرنه هریم باشور به هزه که مزن ایریشی هریم باشور کردستان کریه پدکه جی به همو هزه خواه بوی پرچه یک جوه داگر کریه دولت ترک بارگه این لشکری و نقطه این لشکری آوا کرنه و لکولانان لرین چون هاتنان آفبر باجاران نقطه کنترول دانینه. برز عباس ترکیه کردستان وک بشک خود بینه دیروکناز برز عباس دربار ایریشن دولت ترکیه لسر حریم باشور کردستان جانفر آکفی و گفت پشتی که دنافبر سلطان عثمانی و هزین هفت پیمانی ده سال 1918 آن پیمان مندروسه هات امضا کرن میراثات اطاعت و ترکی بیاننامه آماسیا را گهاندن پشت ناو وکرن میثاق ملی و گوتن موسول بشک جخاکا عثمانیه دولت ترک نهاوی بیانه دکه بهانه و دبیجه موسول کرکوک یامه یعنی ترکیه خمیراته خاندان عثمانی دبینه ایروجی دولت ترکانیه کرد ضعیف دبینه و ایریشی کردان دکه به آرمانجا داگر کرنا موسول سلیمانی و هولی رشته که تکلیه نریشن ترکیه به پک کرنینه ترکیه به آرمانجا سیاسی آبوری و ایدئولوژیک ایریشانده که دیروکسان برز عباس دبیجه دولت ترک بریا کمپانیایان یعنی بریا هفارین وازرگانیا آبوریا باشور کردستان کنترل دکه نهاجی به ایریش نشکری دخوازه کوچ افغانین پترولوژی کنترل بکه بگومان بوان ایریشان دخوازه هزه هری مزنیا کردان پکک جی لواز بکه لیدی ازمون دیروکی ده هاتیه دیتن که پکک تجاران لواز نابه جبر کو پکه که هم خودی ایدئولوژیک خورته و هم چار پرچین کردستان ده پاریزه و همو کرد پکه که دستک دکن برز عباس هری داوی گوت دوی همو سازی سیاسی برجواندی نتوایی وک پرنسیپ بگرن و بری پارتی و کومن مان بن گل لهن دوران خواست خو پیشاندانم بکه لی پدکه ری لپیشیا گل گرد دیسه جی رفلکسه که وشارتی هیه و گل هلوسته که تون نشانده ده نه پدکه و نه جی دسلاتاری هرمی و نکاره به ریل برگل بگره. ولاتین لآمده که لدیجی ایریشن دولت ترکین لسر هرم کردستان ببرتکن اشارت کرن که هفکاری پدکه بگل کرد دوندا کرن و بانگا جخلتی وگره لپدکه کرن. Mirodani ne ya 5 sale dışarı kayıt devam etti. Sadece tenebuna kurmanca dikhalde. Bu ara ben artık ve pisliğine başlayana kayıt ki kurmanca çıkıp yapıyor. Düküşe ondan sonra da digre davet hadsa. Ne yari kavmi huya kadar pek. نقول فرقة ليدك مرة سفيلا نوكجة حقي مرة زي تنا مرة بهرا توبروغي خلقي بوجة قد فدي نحقية دك اللي إيشون كي حقورته بك جرى مرة قبولناك. Bu saldırıyı kabul etmiyorum. KDP'nin tutumu Kürtlere kaybettirir. Hiçbir yerde Kürt'e özgürlük tanımayan bir Türkiye Cumhuriyeti Mesut Barzani'ye mi tanıyacak? KDP'ye دشمني ناخذ بالدشمن ما في عتاويه ما في عندك شناوي ترى تجارات بجن ايكونومي ايش باللي شركه بابرا او شاوني كار بابرا ما في عتوان بابرا داجون بوي كرد دبن ناري كرد ام خارشيه تشتي او انا ام توادن اشيتي وازادي كمدن به اواكرن به هوله ام داخوادي ما ابه كرد نبن نعرف كرد دشمني ابنا بن كردي حاتكن داخوادي ما ابه يكون تخادي يكون كرد قليل بارو ویلدیجی خرکرنا دارستانان دوزه لوزارت وکه اندام کمیسیون هاویردور یا باروی شرنخ فاضل تای آنی زمان که لدیجی خرکرنا دارستانان یا لباجیر اوه لدیجی وزارت چاندی و دارستانان دوزه وکن پارزر فاضل تای گوت به هاتنا دمسال هاوی نیره لذا تالان زیده تر بویه سالین بریان ها به بحانه این اولهی دارستان دهاتن شویتاندن ده سالین داویده ریباز گوهرتنه و تالان دکن
تالان خوزای به ایهالیان دیدن جردوانان خاکا کردستان دارستان کرنه قادن رانته جبو قالقول و خارقولان 500 متر چارگوشه دارتنه برین نهال قادک 5000 دونم اراضی تالان دکن پارێزەر فادڵ تای دەزانن کو تاڵان لە هەرێما جوودی بەستە و گابارێ درێژی کۆماتێ ناوچەیە قەلابان و ئەلکێ و هەتا هەرێما کوردستانê بەvî rengê ekosîstema herêmê tê guhertin dixwazin jiyana zindiyan xelas bikin. Em beriya hiqûq tekoşînê dikin lê dema mijar dibe cûdî gabar besta û botan hiqûq ji holê radibe her serlêdan jî bê encam dimînin. Niha em wek o hede û îheda şirnexê ji bo rawestandina qirkirina daristanan dixwazin li dijî Wezareta Çandî û Daristanê tozê vekin. Parêzer Fadil Tayiherî da wî got em ê di 28 Tîrmehê de bi rêxistina ekolojiyê re em ê çalakiyan bikin. Em dixwazin li dijî tundiya xwezayê û kuştina jiyana mirovan û hemû zindiyan bi awayekî xurt dengê xwe bilind bikin. Em ê li dijî talankirina herêma xwe dengê xwe derxînin û xwedî li mafê xwe derkevin. Em li benda hemû gelê xwe ne ku tevlî çalakiyê bibin. Danezena komxewata plana stratejîka jinê ya 5 salan hat eşkerekirin. Meclisa Jinan a şaredariya Wanê danezena komxewata plana stratejîk ya jinê ya 5 salan eşkerekir. Berdevka Meclisa Jinan ya şaredariya Wanê Leyla Çelik plana stratejîk eşkerekir got divê li hemû şaredariyan li gorî fereseta azadiya jinê temsiliyeta wekev esas bêgirtin. Divê li ser esasê wekeviya zayendî bütçe bên amadekirin û çanda pirzimanî esas bêgirtin. Ji bo vê jî divê qurs û atolyeyên perwerdeyê yên Kurdî bên berfirehkirin. Divê li dijî tundiya mêr bi afirandina hawirdoreke ewle jin li ber xwe bidin. Divê qadên jiyanê yên ku ji bo hilbirinê têne çêkirin stargeh werin avakirin. Divê li dijî tiryak, fûş û îstismarê tekoşîn were xurtkirin. Divê semînerên perwerdeyê yên li ser naskirina mafan werin pêkanîn. Leyla Çelik vekirina vê sê jî di nav de heft xal rêzkirin û got divê ji bo desteka nivîskarî, rojnamevanî û derhênerî û hunerê sînema û tiyatro atolye ji bo jinan werin vekirin. Ji bo dengbêjiya jinan zêdetir xuya bibe û pêş bikeve destek bêdayîn. Divê akademiyên jinan bên avakirin û destek ji bo tiba alternatîf bên dayîn. Divê navendên ku jinên temin mezin û jinên ciwan bên cem hev werin amadekirin û têkiliya nifşan çêbibe. Divê kompleksên sporê yên jinan bên vekirin û destek ji bo kulübên sporê bên dayîn. Li Rûsyayê rêxistina jinan ji bo salvegera qirkirina êzdiyan serdana Partiya Herêmê kir. Hat yarkirin ku toraka TJKN Julita Aram nûnerê rêxistina civakî ya Ezdîxanê Eka Kolîxan û endama TCNKJ Guhara Hesen serokê beşa Sosyal Demokrata Partiya Rûsya Adilî ziyaret kirin. Di hevdîtinê de Juleta Aram axifê û balkişan ser rewşa heyî û dîroka qirkirina êzdiyan Şengalê û got li gorî îdeolojiya rêber Abdullah Öcalan jiyana wekev bi jina azad û serbixwe ve tê avakirin. Di dîrokê de yên herî zêde êşk şandine jinin. Pêwîst e îro ji bo avakirina jiyaneka azad û bêşer her jinek xwe berpirsiyar bibîne. Em hêvîdarin ku hûn jî wek nûnerê rêxistina jin destekê bidin. Di dawiya hevdîtinê de ji bo şandaya jinên Kurd diyarî hatin dayîn û Olga Nikolaeva axifê û got berxwedana jinên Kurd ji bo jinên cihanê teva rûmetek mezin e. Ji bo avakirina siberojeke bêşer jin bêne li gel hev û piştgiriyê bidin hev. Qeyûmê Batmanê şaredarî di nava deynan de dewrî Dem Partiyê kir. Li gorî agahiyên hatin bidestxistin, Baxçeyê Millet ji 15 dûniman pêktê û di berdêla 69,000 teleyê de dewrî daireya bacê kiriye. Lê tevî vê jî deynên şaredarî yên bacê xilas nebûne. Balkêşe ku daireya bacê di dema qeyûm de têkildarî deynan neketiye nava hewildanan.
لپشتی شارداری در باسی دم پارتی بو سری لبانقایا باجاران دا او خواست که شونا شارداری پریان جوان ر رازینن. لسر وی داخوازه 100 میلیون پرین که دویا بو لسر حساب شارداری ورن رازاندن جه دایره باجه را هاتن شاندن. لدوه که جبر تخینا تانکا که نفته 2000 بگرانی بریندار بون. ایرو لطاقا مالتا یا دو که جبر تانکیرا نفته یا که لسر بان مالکه بو تخیا. لگوری زانیاران جبر تخین 2000 که برای هف بون و تمن وان دنافبر 8 و 9 سالی ده بون بگرانی بریندار بون. هاتیار کرن که یک جوان برژه جسدی ست لاشیوی شویتیه. هرچه قاسی تیم ناگرکجی کارین شوات و مرننجی لهتا نها سدما تخینا تانکیر نهاتیه زانین. دیروکا شاندنا برهمین جبو پیشپرکا هلبست و چیروکان حسین چلبی هات درش کرن. پیشپرکا هلبست و چیروکان یا حسین چلبی و 12 جوتمه لبرلینه وره پیکانین. کمیته آماده کار به داخویانیه که سپاسی نویسکارین که برهم شاندنه کرو گد بسایا برهمین و امچاندا کردواری دو دومینن و لهمبری پولیتیکاین آسیملاسیون ین دولتین داگرکر تکوشینه دکن. کمیته دازانن که ای سال به زمان فارسی و عربی جی لسر برهمان تولی پیشبرکی دبن زیده کرنه و گد دیروکا شاندنا برهمان تالوخی 20 طبقه هاتیه کرن. کسین دخوازن هلبست و چیروکین خواه بشینن دکارن حتی دودگی تیرمه برهمین خواه بشینن. دوی تیپ نویسه تایمز نیو رومان آ 12 پیتی و نافبرا رزانجی 1.5 ببن. هون دکارن برهمین خواه بریا مایل سرناونشانا لیتراتور کمیته 2024 ات پروتون مه آنجی بریا پوستا جناونشان ره بشینن. فستیوال ویژه کرد فرات کوچاک شیش جی آدرس گدارن هجا شیرکر ستراسه 26 12051 برلین. دسته جوان و ورزش یا کانتونا جزیره جبو زاروکین دنافبر تمنین 64 سالی ده اکادمیا ورزش وکر. لستادیوم فوتبولی ده چارچوبه برنامه اکادمی ده پشتی که شاگرد جالی انترونورن و لگوری تمنین وان به آوائی که کومی هاتن و قطاندن دست به برنامه پرورده کرن. ده اکادمی ده و به اکیبا که جهش کسان دو جوان جن پیک ده جه ساعت 18 حتی 19 لستادیوم شهید 12 آداره و استادیوم شهید حسین کچویا باجار قامشلو پرورده این تئوریک و پراتیک فوتبال بداین. پرورده این اکادمیه و 3 مهان دوم بکن و جه شاگرد سرکتی را سرتیفیکا بداین. لسر پیشکتنا خباتن که در دورا 500 زارو کاتنه پرورده کرن دسته ده سال 2024 ده بریارده که پرورده دبن سیوانا اکادمیه ده بمشینن. گدار نجام نوچه پیشکش کرن دن باش.